Kablay Pibaro, ni Priang Subhai Pi Channel Kubor Jungi, Upet Nor Cable News. Hashwa bengine kami ki kubor gebabnya ngina phashwa skimat bakongsan joko kubor mentakatayo. Kajing bujuli menteri kebahatam ha Meghalaya penbam smai ulat yaki prangut ke menteri sarkar. Batikam ukonrat kongkal sangmai ki prangut ki menteri sarkar batemai. Snodiau ka mahila kongres ya kajing bam kenthop ikilong keme ha ka kunhun menteri joko sarkar MDA. Wengno ka AKM TTA ya ka strike hadian kajing kendo bat ka deputy commissioner ke district East Khasi Hills. Plau kena bakat lai senem halo kejenyap ihab red insapira lengdok maunai. Lat salit ukena ni ketersim joginong rakbor. Bat tuat kipat ba panai gurom khaddo yo Dr. Didi Lapang. Ulat kejela Meghalaya UCH Vijaya Shankar hagasi baar jogotayo ula pentian semai ki prangut ki menteri sarkar. Haga jingelang kebelalong haraj Bhavan hagenong ba Shillong. Ya kebalawan Bansa Kilang do Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ki MLA ki Head Officer Sarkar bat kiwe-kiwe ki belah syakot ngobha. Haka kanro terik unai luar arah jarar pusan lasaki ba kesian kemudian kong haka history jang jela Meghalaya begladon parangut KMLA kibela yo ya kejin pentian semai kum ki menteri sarkar bertemai kejela ki begentu bi Timothy Dishira ubraning sangma uba sustainable sotun bad uba wailan meki shela na kesang NPP ki menteri ki bala syapnya suki ki kentu uba koming wanambon weti mandal urakam sangma bagi Dr. Amperin Lingdo. Dari barang ne hi kenthop ya kisembut menteri Rang Ba Kejelau ba Preston Johnson badu ba Senyau Balangdhar badu menteri ubakli ketenat PHE Marquis Marak. Naga UDP ya kam menteri sarkar lalit bensim tino do ba met ba lengdo badu ba ala kemen romboy kat bau ba polengdo badu ba kerman cela ki lahaban hirskino. Naga seng HSPDP lalit bensim tino do ba Methodius Dakar haga jaka jong ba Syaklir Warjeri. Naga seng BJP uba AL Hek udah siap penduk no kejing long menteri balami bujli no do baksan bor sulai. Hari ni kejing pentian semai lawan banedan lang menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma disebut menteri Rang Ba ubak Preston Johnson bad ubak Senyau Balangdhar, Chief Secretary Kejelau ba DP Walang, ki MLA ki Head Officer Sarkar bad kiwi-kiwi. Kani kejing penbam semai ni kejing bujli menteri kedai kebahet tam ke history jang jela nama lagi senam ki babanchwa kejing bujli menteri Sarkar kalong sau na sangut ye. Nerita kekenti kejing bujili kelakot aduk perangut. Bahkan ni kerajaan kadai hadian bagi sarkar senrop MDA 2 lakan Josh ke Arsenam Shiteng kejing sensyar jongka. There was a very clear understanding with our coalition partners that as per their internal party decisions, I will be willing to accept their suggestions and move forward as per the coalition partners' desires and whatever politically they want to, whatever step they want to take. So when it came to the coalition partners, I had stuck with my commitment of the number of cabinet berths that I have given to them. And I have to mention this here today, of course, is that in spite of the fact that today the National People's Party has a majority on its own, we have 33 MLAs. But I was very particular that when we have given a commitment to our coalition partners, we will not break that commitment. And hence, whatever commitment was given in 2023, in spite of the political scenario changing in the state, and NPP getting sufficient numbers, we stuck with that commitment. So that's number one. Number two, as I said, when it came to the respective ministries which were held by certain coalition partners, we have gone ahead after a discussion with them, and some of them already had an understanding that they will be changing the ministers at midway. So that understanding was there in some of them. So based on that, they went ahead. And in some cases, they discussed the matter within the party and came back to me. So it was based on that. When it came internally to the National People's Party, we have a large number. We have 33 MLAs. And hence, for us to be able to give adequate representation
to regions and areas was very important for us. Today we have from North Garo Hills 4 MLAs, and hence we felt it appropriate that there should be representation from North Garo Hills, keeping in mind the number of MLAs that are there. In Riboy also we have 4 MLAs out of the 5 MLAs, and hence there was a strong representation as well as a desire by the people of Bhoi that there should be representation from in the cabinet from the Bhoi district also. So these are the multiple factors, and different factors were considered, and based on which we have made the decision. Of course, this is not an easy decision for us. It's not a very simple decision for me. There are obviously challenges when we go ahead with this decision. There will always be certain people who feel in different ways. But we have tried to look at all the aspects. I have discussed very deeply with many leaders of the party. And based on that, we have taken the decision. And we are, as I said, the swearing in has now been completed. And I personally am very satisfied with this. And now we will work for the next 2.5 years to complete the remaining agendas that we have in the different ministries. It's not necessary that everybody has to be. Mr. Marcos Marak is a very senior member of the party. He has been with the party for a very long time. And also he was from the historical background also. Even before the party was formed, even in NCP, he has been continuously in the party for a very long time. At the same time, as I said, he is also the working president of our party. So keeping all of those factors in mind, I felt that Mr. Marcos Marak must continue, and based on that I've made my decision. Yes, so they had the representation in the first half. So obviously then at the same time there were very senior people in the party who had been there for us, with us for the party for a very long time. So our second half we have decided to give based on that. So they had the representation in the first half. So it's not that we did not give any space at all to the non-tribal community or women community. We have given representation, and the first half, and the second half now we have decided to give others an opportunity to work. You see, governance is always a challenge. There is no perfect formula or mix. What is important most is the commitment that individuals have. And I'm sure that all the members who are coming in, the cabinet members, they all have their experiences, they all have their plus, and of course they have their shortcomings also. And hence we will work as a team, and all these senior ministers who are there in the cabinet will guide the other colleagues also. And of course I will also take deep interest in ensuring that our ministers are performing, our ministers are regularly visiting the ground, are regularly having review meetings. So we will work out the system, and we are very hopeful that all of them will be able to contribute immensely to the state. But yes, it's a big reshuffle, and again it's been done because we have a large number. We are almost 50 plus. So therefore, keeping those numbers in mind, we have, as I said, to balance the entire aspect, to give the importance to regional aspirations and district aspirations, and keeping all of those factors in mind, we are trying our best to balance. We cannot satisfy everyone, but we're doing our best. And can we also expect that after 1 year before election there will be another reshuffle? Most probably not. This is most probably the only reshuffle. We don't believe in going for multiple reshuffles like that. This is a midterm, and it's a good time for us also to review a lot of things. I have already started reviewing many things at my own level, which I do regularly, but I've started going into micro details like constituency-wise review of what kind of programs, policies have been happening, all 60 constituencies. So it's a good time for us to do that. So I feel that we have this period now where we can further take the agendas forward. Ministers will take maybe some time to settle down, which I can understand. But again, as I said, that I will ensure that I am with them, supporting them, working with them to ensure that they're quickly able to get a grasp of things and move forward the programs that we have started. I have maintained this from day one when people asked me about the question of stability. And I've always told people that there's nothing called stable in life, because everything is moving. If things are stable, which means that you are not moving. So when you move, you will always have turbulence. When you move, you'll always have ups and downs. What is important is to balance things. And what we're trying to do today
is balancing that process. So in that whole balance, there will be some reactions, there could be some ups and downs, but we will try our best as in the past to carry everybody along with us and to be able to manage as far as possible to minimize any kind of downside that you have mentioned. Hal kesengi balang jagatayo Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ula batekam syaki prangut ki Menteri Sarkar ki Batamai ndrai ki Menteri Sarkar ki bakentop iki sembut Menteri Rangba Kejela bad Umar Kuis Marak ki lebeteng man kemi yaki jo hi tenat Sarkar. Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma haka katnyo terik unai luar arajar arpusan. Ula batekam ki Menteri Sarkar Kejela haka ba ki sembut Menteri Rangba Kejela ki bakentop ki ba Presiden Tensong bad uba senyau balangdhar ki lebeteng ban bad hi ki jo ki kam. Ubak Preston un beteng ban bad ya ketenat Home Police, Parliamentary Affairs, Public Works Department Roads, Public Works Department Buildings, but District Council Affairs. Kadba ba senyau balang dhar pad ulayok ban bad biang ya ketenat Penroisor, ketenat Commerce and Industries, ketenat Prisons and Correctional Services. Nalor kini Umar Kuis Marak ubam shim lasap ni harsuki ula beteng ban bad biang ya kijuk kikam ki bekentop ya ke PHE, Housing, but ke Soil and Water Conservation. Menteri Batamai berkentop Timothy Dishira nyok ban kemi agat tenat jungok kai pertai bat karap karyang bat fisheries. Uba awailat Miki Shelau la yok ban kemi agat tenat kakot kakya sports bat youth affairs bat home passport. Uba sustenance sootun ula syapen kamti ban kemi agat tenat CNRD Secretariat Administration bat general administration. Uba san borsulai kemi agat tenat animal husbandry bat veterinary arts and culture printing bat stationery bat ka legal metrology. Ubak lakmen rumbui unyok ban kemi ketenat pulih putih, revenue bat disaster management, information bat public relations bat ketenat an. Branding sang mau layok ban kemi ketenat border area development, excise bat home, civil defense bat home guards. Ubak met bat lengdo layok ban kemi ketenat penmi boarding, water resources, taxation bat textiles. Ubak methodius dekar layok ketenat food and civil supplies bat consumer affairs, labor employment but skill development, registration but stamps by ketenat cooperation. Menteri Rangba Kejela un kemi hidalade ya ketenat cabinet affairs, ketenat pelatengka but kiwai ketenat gibam syam lapan kamti syakin yoki menteri. Tang hadian bau Menteri Rangba Kejela Konrad Kongkal Sangma ula bujili ya ki Menteri Sarkar. Nakaliang ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kalapan pau ek jing saudiau halor ka jingbam kentop lang ya kilong kemi haka kenhun menteri. Bat keno bala ailat tang ya ki hek saipan sudah bansyong haki syuki menteri. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalapan pawe ke jing saudiau halor ka jingbam kentop lang ya ki kentai haka kenhuan menteri jong ke sarkar MDA2. Da ka bakadau bagane ke jing lek ke sarkar hi kan khanglat ban penbet ya ki jing e baki kentai ki kendo haka jela. Habakrani gelat patai kubor haka khanyo trek unai luar arhajar arpusan. Ikong Joplin Shalai bidai Presiden ka Meghalaya Pradesh Mahila Committee ilaong ba kumai ihi kladan ka jing bujli Menteri Sarkar. Nraya ka kanun Menteri ka Batamai yaki amele kentai la kentat no bat ki klam kan thop shu yaki haka thop jong ki Menteri Sarkar. Bat ilaong ba kane kalong ka bapendiau yaki long kame haka jela. Bat kan pendeko ro yaki jing trekam ka Sarkar haka bedai ba jing penbet yaki jing e baki kentai ki kendo. Secretary ke MPCC ubak Manuel Badwar ulong bagajing tau ke kenhun menteri jong sarkar MDA menta ke kenti kelong ke babakla nomor ki ailat tang ya ki hek saipan bansyong ha ka syuki menteri ulong baga kenhun menteri hi kin bon ki jinge kran badan kam banetai ne ke bentak imlang salang ka sensyar ka kadar balad amdan ka menteri kentai kandan ke jing e da ke bakdo bah ke jela kadan ke jing hiara ka syong sok syong san kumta don kami kilong keme bakin don hakamat bat siteng ni kidong syong syong haka jelai diki kentai bat amdan ka weru kalong keme haka kenhun menteri laban kedau hang ne bahaka kandar terek unai luar arajar arpusan ulat ke jelau lapan bam semai ki prangut ki menteri ki batamai jong sarkar MDA haga ban ki laingut kinong mi khamat long keme ki klem sya jet syo ban long ki menteri ki long keme ki sya sideline no amdan legit wadi we long keme ru di haka society kebangi ni ai judge ke keme ni sno do mensim ke balai ba kane ka government menta ka sideline no ki kentai bakinum ai banlong minister kalong kishinrang bat ka wei ru kalong ba mo ka jing e jing shon de kentai ki kam su tu ha kentai andre menta da don ki
problems mo ba face ki long kme kin kam shem jing ban nei ho ya ki shenrang ban nei ya ko ande de don ki long kme pa de ki long ki kam snow kila kila long kulut mensim leluk kata ke eka badon ak mensim jeki ke bagi don ni kita ki jing sham banakatao ayu ba ka ne ka sarkar kam ai lahat ikitei ban syong haka syuki haka ni ka kenti Haduk kanu pa PE ketika cing du nong ya kejala la daki kentei kim long kim yo ban long minister. kaduk nong ka kabun ha hal yang kamta me haka yang ikitei haka ban ong haki problems mo kijing sham bakilap ikitei mantakin haka jingko jingkia ne aki pule putih ne haka jinglong kentei bangin lei ban ong mani address ya minister shenrang ikam shem te bakalong te ban address dengan dadon kentei ku mata syong ikong amprin ne ikong Santa Mary ne kiwe ikong nakti na po gawe zengilai nila ban keren ke nila ban address bahai itang baya shenrang pada bangin keren nila ban keren lut kisutu ke ikong maom shenrang Hagasngi baar jang tayo all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKM TTA. Kelas sedang ya gejingi ki da kebakang persya ki kali Asam banlet ceki jaka jung akai ki badan hakeleng kejela. Kani gejing le jang ki kelapen bitar lab iginong nya kali tourist ke Asam hagasngi pale jang tayo pat kaba kilakang kela ki kali ke mana Meghalaya bandrong sya Asam. Bad ki pau hajar ngut ki pat ba nonglet nongwan kila sya pen pilot Najorabat. Hagani keju hi kesngi ke AKM TTA kalau syem karai ban sange shwa shipor ya kejing ki jongka. buang habrung hab belakang hal crash itu आराम से हड़बड़ी मत करो आराम से नहीं ऐसा नहीं है आगे जो ऐसे आप लोग सीट हो हम लोग का साथ है पुलिस लोग में हम लोग का गाड़ी अंदर गाड़ी को जाना है आप लोग स्टे करना है वापस स्टे करना है कोई बात नहीं स्टे करने से आप ऐसा होटल में जाइए वहाँ से हम खाली आपका गाड़ी का नंबर दें होटल में ठहरिए और जो सेरापंजी लोकल टैक्सी है वो लोग उठाई देगा आपका गैस होटल से स्टे करना है ठीक है सर अभी हम लोग देखिए हम गवर्नमेंट के साथ में ये हो गया हमने डिमांड किया वो टूरिस्ट स्पॉट के लिए लोकल आप होटल डायरेक्ट में जाइए फिर आई तक मगन lupa hotel ko lupa coba lu oh bapak खाली होटल तक आप मत जाइए टूरिस्ट स्पॉट गाड़ी को मत जाइए खाली गैस को उन को गाड़ी आके फिर उठाएगा Haka kandraw terek unai luar arhajar arpusan kidkot jang all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKM TTA. Les sedang ya gejing ki jengki da ka bakile yang kat tu gani jaka ki bane ciki jaka jung okai pertai ki bapau gejela ban khang ki kali Asam bandrung shaki jaka jung okai. Hagani gesngi na kaliang ke AKM TTA kalabat ya ki kali tourist na Asam bat sam ki kot leng kedop shaki non jung okai pertai bakinong nya kali tourist. Kabakila tho ban pen pau ya kadau jo gejing ki jengki ya gejing dawa jki ban pen thamai biang ya ka reciprocal transport agreement. Kombaki bi gejela kala dap soy. Abaikiran baduba Ricaldinus Doling, Presiden ke AKM TTA, ulang bagani kejeng ki kedai namar bagi sorkar kamle ye kejeng dawa jeki bantau no lagi mat rekam na kebentai kinongnya kali turis. Da kebakado bagi association yang skam banyai beteng ye kini kejeng ki ke baklembo por tak ada bagi sorkar kan shimkia ya kejeng dawa jungki. Para nongnya kali namar ba ke sorkar nila ya tepat ke sorkar nila awan kedu bat chief minister tu nila tepat di ubang Kong, I like no yangi, bangin yok kamay mangi. Namangi wat mi degi try muluk, try jaka sini. Nga din na seorang. Nila bun palat kikali. Nama kalat kamay jongi kamlong syuk kalak hiat syakata hadu kata taba. Nihap kamay tang license tayo. Kamu ingin bamja tang license sini. Handai kini kikali bana syabar pada. Kiwan kamay man kasni. Hiyo degi package.
la long bakla wan rung hadu khuja jongi imdai baki rung hadu tangha yeng jongi la rung hadu khuja ti mangi nginya bam da nginya kamai da ikna samla menta pintek kaca balik kibun ki bal apas ki graduate ki bapas ki degree bakir ki line ki bakir la lek ki master degree indai la apply kam kaca pi ki post ki balai tang aspa lai spa angut ru indai ki brio ki apply ki bala buon siapa palan je ka sarkar kam nak ban ki ki je balai ka sarkar pada ka lek menti balai kam play lat menti kai iba kini kena samla kila pelik kila thiet lagi kali kila aku ban kamai ban yo ban kamai hi cheni saja kala jong je ka sarkar ru kadai kan ban singap eta jingdawa ka jongi kamde ban silap menti sa kam ni ndai da kali menti te mangiru nyimban se bangin habya chakpan into chakman kani kasni berdingkong bangi hiar madam ne bangi bat ikali asam bat ni ai ki pamphlet seki ni ai kum ka awareness ru yaki tourist bangi persya ki tourist ki wan kai ni setengah ki wan kai tambangi ni tepat cakap sarkar bah to bukan ailat yang ni kan kita try jaka sini krishna mangi kamai jakko samangi dia kan kas kila banwan ra kum hasulong ne hakan ngono ka destination baki wan ra tangba banek sightseeing pada nilai taki kali jongi kan kita isno jongi dia kan ni kepat ni ka pensingau syaka sarkar bak kinang syuki baro naman maki iyo syong syuki de na kada na damdan mangi pat bak kinyo ban syong syuki de kide ban skap kan ka jing kepat jongi ndai bakin siwan kro ai ni tangah port election na kalian jongi nimdan kata restriction ban ong banginam sya ikli ki ban bar bakin wan saka jela ga jongi ni ong iki wan saka ni ga jela ga jongi nang ta gini ki torres su ni ong wan sini ga jaka ga jongi tangba kajing stop ikini kali ki ban bar kan long siki hotel pat siki parking bafer badan ga jela ga jongi nang ta pade ken safari ki torres de ki lokal jongi bakan dong dalat cingkamai bat kalat yo kami jam di kun samla jongi ya gidong kisnong ki jongi ya ka jela hi parak oi tendai lada ka government kam dan ka jingket kli kini ki badan hakabor nadu kini ki cabinet ki jongi nadu ki ministers ki jongi ki officers ki jongi department ki beting ko nadu ka tourism department yo nang ta kan ka transport department nang ta bat kiwai lada kim dan ka jingket kli tika ipat kasin jam ka bangin le mata ka di kasngi ka bandingkong jongi ka jingki jongi ni yaki ya kani ka issue ka jongi ya ka bangil ayai mental arsenam tam ya kalenti ka jai ya kalenti ka buram tan akor lam keno ka jinga kran kikin ki bakam akor lam keno ban ongpan ya sho ya dat ban ni keno ka hurura nile kani ka ji kiru ringkat ka permission ka bangil ayo ando lagi si na SP office kata ngiya ya legal ka badai lingi ban hapanya om bangin le da kabor om bangin tham da kabor namar ngingim dei ba ang kita ki badon da kabor dan dei kabor kabakam halor kasyang halor jong pai ba ya kabang ngilapan kamti hakini gilong ngilam ke jongi bakin sungtho ya kani ka jing ya kani ka kya kasyon jong ki kun samla jong kani ka dong jong kani ka sinong hai kalawai jong ki kun samla ke jongi lada phi kum kinong ngilam phimdan ka jingket kle na ka banta ka chala jongi ki bro kawai kajing sya kajingi bat kajing bom sya kajingi kalong halor kita kinong rem bakidan ki kali ki bala debuk lupa nadu kini singi ki bala adab dia kata kidan lesi ki ba shule melek bom tepru kajing sya lai ngila ai ke news nadu kini ki brai ki bala adab kini kita yo adab kini singi ki bala adab ngil island baki bit ni ayiki tang balong ngisu tho hi prabadai nong nya kali tingkadan ka consideration iki kadan kajing sus na ilang iki ru ba menta ka singi kemud kata kajing strict kajungi ka kamlong ka kamjam kendiar ti kang ba makiru ken suku ba makiru ken yo ai born shaki wai pat ki shaki asion ki jongki ki badan bidong ki nong jongki ka bare na sabar jong na jela Halo kan kajing ki jungi mentaksi kumba play kumni mentang idon hang ni namar ba ngilaya nadu RTO syuang ngila bu ya kapor bandon kajing ki ha ka bang ya persya de cikili kawan nabar ke jela bandung sapok to respond kajing ki jungi kalong me kata ka bentang ka bangi ni kum kinong nya kali kemain na ka beri new trap ni ngila kerpat mentah kan di kerpat jungi ka bangan bandeng sesin kalong ba ngila don kumba arsenal ka kerpat ni ka sekat makan le ino ban oi ki posi ka bai dei ban terus pot banum sya syu ikili ki banabar ka jela bandung apok terus pon te kumbala ong ki perlok jungi khmat mane ki ba pilai tu gila kren kani kadi ka jingdu nong ka bakraw na menta jungi kinong nya kali kamai ki ba hadu ka kaliram ka bangi sim ni don ki perlok jungi ki banga ong ipi ngalaban siban si kini kentin ngahaban ban hani ka por balai bangi hammi madan kani ka singi kalong ba ngila kerdu hadu ka tatai ka kamai ki jungi buat ban siu ikiram ke kaliru kala simjing i kinong nya kali kamai
ti agar pat hani ke poru ba lada ka sarkar kam sim kia ya kani ke jingi ki jongi ni kumangila ong nadu kan ru terik klembu por ya kani ke jingi bat ngin ya sekman ba lada ka sarkar kam snap nang ni sekmat ru nginang pen he ju jingi ki jongi bat kum ki nong ngilam jongi asan per ni ka pat sarkar bakan sim kia lem no da ka jing sngo rit da ka sngo i ni ka pat pi ba pen sim kia lem ya kani kam ke bang ibu ini ke jingi tasi namar kumbang ngelaban ong bang ngila du ya kamai keji tang ba kalalong bi ka strict warning ya kiru ba pidai bandale ju kut tang hapo hotel but nang tu napo hotel pat kisadan bi kali locals bat kit de kani kajing menta kasni kajing sam ju ki pamphlets ru kalong bat bangin pensong si ki pat baru bakan long clear ya kata ke demand ju ngi kita ki demand ju ngi bangila abu akmat jong sarkar te ya kita hi ngila pensyaru si ki pat baru ngila ai kita ki pamphlets ru bangi kam pentut hi kinu ki turus ki bawan ni ro ni kam pentut hi bat ngikran bet dak tin ka basai dak tin ka bajam ya ki khnang bakin so tu ya ka jing dawa jungi bat ka jing kwa jungi kidan kat ni kat tu menam step ru ki passengers ki customers ki ni ki clients ki guests ki belawan mah kidan ki bela kloi banya trailang bat ngiru bakin keliang nak tak kali lamar ba kin tre syu dak tak kali asam ti ong ba kidan ki kali asam ru ba kidan ki repeat travelers ba ong ma repeat travelers ba kila ju sha thok mishwai te kim dasanya syu kali asam ke menta bakiyo kan ni kala ki i bakidan ni sha ta ki kali ml kita ki kali ml ban kali ml ban nyara yakini ki tourist jungi hani hapo jela jungi tikila along ki bakloi ru mana airline tang ba kadai tang bakajing bamsha jong USDO ba jong ka nakaliang jong ka an jong magistrate bakim sha ingi ba in kentiu no mangi kita ke passenger de hendai dai bakin sha meneng layo ban kentiu kat ni kat tungut ru ki passenger na ki kali jong ki asa tambah kadai tang nak bamsha nak administration mangin penkeliang eta kali tingi kamle kanang bakan light na kanu ka jing huri raru ban mi kanu ka jing plumaru hendai nakaliang jungi ngila sule nak kumta bang isu ano de ki pamphlet Daki pau hajar ngut ki pat ba nonglet nongwan ki bami nak jela Meghalaya deki kali kamai bat ki kali jengkiri ushimet kila sya pendek bat sya pen pilot na jurabat hadien balami pat ba ki dikhot bagi nongnya kali kamai tourist na ki knon baper jong Assam ban pen pawe gejing persya halor kajing sya pendek ki kali tourist na Assam na gejing ki dikhot ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association na do ka khan ro trek unai lur la ban kedau ban aduk ka khan ru trek unai lur ki dikhot ke AKM TTA kelami ban khanglat di kali tourist na Assam ban kit ne alam ki nong jung okai perthai syaki jaka jung okai ki badan hakaleng ka Meghalaya daga bapen paw ki nong rem bagi jing olat jugi kali kamai na Assam mandrong bat kit ki nong jung okai perthai kala penduk kamai bat kata ka plyang ja namar bon ki kali kamai na Meghalaya kila duk ban kit ki nong jung okai perthai ban alam syaki jaka jung okai baper ki badan hakajela da ka jing bitar halor kene ka jingle jong ki dikhot ke AKM TTA haka khat phatrik unailor arhajar afsan ki dikhot jong ki Tourist Association boper na Assam pat kilelum kroi hajorabat ban khanglat ki jingrung jong ki rupat ba ne ki nonglet nongwan sha Assam kablas nang nadok por prabjimen step kablak ta ashka dei ki nonglet nongwan ki batmu ban let da kiling sun ne dagarel kamta mi ki rupat ba ki batmu ban let ban Pak Sumar hagi jaka Sumar boper ki badan hakanong ba Guwahati nasa kiru bawala nakaliang ki bor pulet bagi bor peniat distrik Karibhoi ban Assam na ka distrik Kamrup kila persyang ban telakam ya keji kloid jang ki dikhot ki Tourist Association na Assam ndai dei tat hado nyo kenta ai balala ban temno e keji kenat hadien bala pensngo ban nakaliang ki ar telik sarkar jela ka Meghalaya ba Assam ken sesong perkhat alok ne keji ki jong kini ki association jong kinong nya kali na Meghalaya bat Assam hiru sabun phai kali private kiom no Yung sar ban rum stai pimut banik channel ni cer bon misau baying imsya taruh tahu ja
พี่Pak,พี่ông lịch cho TV lịch cho private này là cao tourist. Kita ka presiden. Private. Government.พี่มาบริษัท Noi ini kan. ที่กี้ชาวไทยเนาะ Kita pano pan. Kita tu dulu. ที่กี้ông nóiพี่perbuatพี่poyang ni. Kami kita betul betul warna misalnya kita. Jadi kayakพี่kau benong ini cerai kalau kan ni. Nak ni apa? Jak ni dengi ni bom tip dia ke ong. मतलब प्रॉब्लम तो खाली टूरिस्ट का मैं खाली और असम टूरिस्ट का इसलिए हम लोग का आप लोग को फोकस करना चाहिए अभी तकलीफ हुआ ना अभी तकलीफ हुआ कि नहीं कितना देर जाम में फंसा था 2 घंटा से जाम से फंसा था ना क्यों फंसा था क्योंकि हमको प्रॉब्लम हुआ इसलिए हम अगर प्रॉब्लम में आएगा तो तुम लोग को भी प्रॉब्लम में डालना के लिए सिचुएशन जो है ना वो सबको समझ में आना चाहिए ठीक है अभी को भी समझ में आना चाहिए क्या सिचुएशन है आज टूरिस्ट है Ayuki berkecing kaya kipai bak kipai kendu pada kesini. Dan mana mesti berbon mah kipai bak. Kipai elek na bon na po Shillong, kipai elek po airport, kita kipai elek hospital repair, ang ni po Meghalaya dan kipai hospital repair station Guwahati po Assam. Telah bon mah wat ki ambulans sesu, ki ambulans ki balahap yang po numpang berkambulan taki alai sau kentai lah jusangi po Surab. Tiga beringkong ayam dengan om ganong gumni. Oh, gadon di Jimbakla na barok na kalian jog dong Meghalaya gadon di Jimbakla. Ia datang ingin suatu kata. Gadon ni ke Jimbakla pagalong kata gumni apa. Ya kenu ke isu ke bapikwa mapinship. Gadon na galenti bapinde ia gadon kam. Kumno pinumsha ia kali demal ka kini ki tourist permit do pinip suatu ba kadai All India permit tourist taxi. Ni only Assam permit tourist taxi, ni taga Meghalaya permit tourist taxi. Apabila don ruk balong All India permit tourist taxi, kila abalai chero orang po India juni. Namar bagila yo ya license na beli baru oi India. Yo mun. Dia menta bin ong menta sibo kidon ki tourist ki bawan po airport Guwahati. Bila ada book lupa lingba kinu ki badai ki ba yo kerja booking juki ki agency prepare yang bangi .com namta kali namta license kemudian nomla baca kita kali banyak license hadu gunu ke state Assam ni ada yang Meghalaya ni Manipur ni Arunachal Pradesh ni yang nuru nomor ba kita ki ba layo ya ka permit ladi layo ya ka permit jab all India permit Kol Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKM TTA haka khat pratrik ngai luar arajar arpusan Kalashim ya karai bansangi ashwa shipore gejingi ki badekene karai lashim hadin gejingi kendo baka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Laban kedau hang ni bana kaliang ka AKM TTA haka khat ndro tarik ngai luar kala sedang da gejingi ki ban khang ya ki kali tourist na Assam bakin rong shaki jaka jungokai ki badan hari Khasi Bana kini gejing khang kalami ipat ke jing persya ke bajor na ki association ha Assam ha ka bakila khang ni kali Meghalaya bandrong chaka jala Assam. Ha bakran ni kilat patai kubor ubak balajit Jerwau General Secretary ka AKM TTA ule thu bagajing wani kendo ya ka Deputy Commissioner kalong ban pitsngo gejing dawa jong ka association. Ha ka ban kaliang ni bor peniat district le pentep ba ka arpulai trik nai luar kan sedon gejing alang bat katenat korbari bat katenat jengok kai perthai ru kumjo barengkat ba katenat transport bat kumjo ru anidan lang na ka office menteri rang bado menekaran halor kini gejing e kumta ki bor peniat district la batha ban pesangi na shwai kini gejing ki uba jerwa ulong ba ka association kala penong gejing ki deklenti ka bajai-jai da ka ba kila sam ki kot leng kedop ba gejing ki hi kam dei ban penmi e gejing bam chong suk chong san ha gejela da gejing ki kalong tang ban sam ki kot leng kedop ban pensa priang halor ki jing dawa jong ka association Uba jerwa ulong ru bahalor ke jing ujor PIL kadai ke babha namarkan nong kalat ban penpau perthai ya ke jing ete naduk mensyua bat ke association ka kermen baka yeng syariru kan singap ke jing e jong ginong nya kali tourist na ke jela Uba jerwa ulong shosho ba ke bae ke bajah Assam hi kadai na ke jing stok bakla na ke jing rak kubor ke babakla
bakadai na kene kadau bomi ka kendrum kendram ha Assam nama kaliang ka association ka klem khang yaki kalai Assam banwan syaka jela khot kerke jangka administration na kaliang jangka deputy commissioner office te menta ka singi lawan hande ngi lawan bani kendu wat ala dang idang dan ata ka jingye jingye ki mena mister te haka jingwan ji meeting menta ka singi ru ngi lapun sngau ye ka ki demand singi bofer ngi lapun sngau bat na kaliang jo administration ru kila ai kata ka assurance ba kinyarap hi ngi kindon dekat hi bat ngi te sakawai ru ba kila ong ba king call off syai kanika ya kanika indefinite strike jengi te nakaliang jengi ru ngila munjur ya kata ka indefinite strike amar ba hakasngi baar ka nakaliang jong ka home ministry jong ka state kan ka home ministry anta pa transport tourism department but ngakharai nakaliang jong CM office ru nginya syong meeting la sing baar te takadaw ngin ya call off syai kani menta kasni hadu sing baar te hadin jong katang se pet mah kanu ka jingmi jong ka meeting ni lamar balik kani kala deka state versus state issue kamde issue kita ki association ni amar ba kat kum ka jing demand jengi ka hap lang ba ka state te kala long be state versus state hang ni so kani ka menta mah kila don sekini ki bawa ai jong ka PIL li te kani kumbay akran menta meneh hang teru bakal long in favor of ours amar ba lengba kani ki ka iba ka khampat pau pa iba na du musyama kita ki agreement ne ki bro khoi du te kala kan sapau menta bat ngatrai ka court ka seri ru ka high court ru kan sngap lang ki jing jengi te ngi ru nakata ka daw hi ngi ong ba paki nakaliang jo administration ru kila ong ba la si baar kan don ta ka meeting hapdeng jong ka tourism transport but home department but UCM ro tin la mar balai na du musyang ya syong bet tang baka tourism department an bat ki ni ki department bayas no bayat tungku lang te let's say hakani ka sni baar kan sami kanu ka solution na menta kata ka kini ki demand syong pro kini kecing hadian kejeng klat no jong i hybrid in sapira leng dok maunai ibladan saus nam karta ibashong basa anongra ha kasimba ar jeng tayo di hajar ngut kipat ba na kaleng kasor shilong kilawan banishim benta ha kabantep dan buram ini hybrid haulum jeng tep kabalang ublay ha kasnong nongra na kaleng kipulit kila pentep uwe khana ubala katlai snem ubasa amarjan ula kubur bulay alam yai in sapira bat ila sentut bat ha bak kabadan ha kayeng kabadang shna bon ba kibreo kibri kinong shnong na kaleng kasor shilong bat kibri jaka ha ka kandro terek nai luar kilawan man aku boleh kapdo i hybrid in sapira lendok monai haswa belit bu no ekamet pasajing i haulum jing tap kabalang ublay ha kasnong nongra laban gerohang ni bai hybrid in sapira lendok monai ide ikon baar jing ikong laban talen lendok monai bat uba gowel lendok moplang kemudian arngut kikon bat kibasong basa nongra i hybrid in sapira ila jan na yeng ha ka khatsau trek unai lor arhajar arpusan ha ka performance step bat haka khatsam trek unai lor pat lalap ekamet yap jengi hakawe ke yeng ka prashna hakani hi kashnong habakran ke negasi negaliang kupai hybrid in sapira ulabo kejeng kerpat ebro kinong shnong kari khasi jantia bakin ambo sho ikidor jengi hybrid hagiran san social media daga bapempau bagan negat kata bat pensnosi ke yang kesam kabangat hakani kejeng jak besnosi Kidong ilam shnong kanong ra kilapan pau kejeng sungulem shkene kelong yang rengkat kejeng pular bakum ka shnong ken sasyem kisenjam ban pentikna ya ka shong sok shong san ya kene shnong hagini ki arsngi hi lei i kejeng wantut kidong shong shnong keleng ka sor shlong kidong ilam shnong rengkat ba kidong mikmat kibalapan pau ya kejeng sungulem halor kene kejeng ja kalong ke ba mo ka ba so pangmet pangmensim ban i bagi jinja ke bakom gini gicha hakaba kaladon gajing mo ini ap desmon lese ini kalong ila bonong barang red karta kamlong tang gajing do ya kayeng kalong gajing sosi hang om tang ya kami re yengi kom ke emang ka salang ban i bagi bakom gini gijinja ki lanang jana ka por hakari ka ri ke be gajing kembang jipun pau ke jing sokya na kale ka jina kapor ya ka jing yar jongka emang salang bat ka jing bama jongka sarkar banwan ra ya ka songsok ka songsngai te kalong ke gi basungsi banginang i ke bakum gidi ki jingja
Kani kala de kapori ngi kum ka jai ben riu ke nang salang bangin hapan yeng bang ba mo ban khangla ki ba kum bini da ka jing pani ka jing renti ka jing atli ka jing banang ni shakmat ngen hapan yeng kum ki paj ba bat kum ka jai ben riu ban pan pau persha ke ba kum bini ki jing ja. But my deepest condolences. The family, what has happened was completely not correct, and the police is working overtime. I am told by Deputy CM that they have made very, very advances in the entire inquiry. I will not be able to speak about that right now because they're still in the investigation stage. But Deputy Chief Minister has informed me that the investigation is at a very, very advanced stage, and very soon we should be able to crack the case. Thank you, sir. Superintendent ke pulit ke district East Khasi Hills uba Vivek Siem uli thu bu khna ba khat lai sinem uba de wasa marjan badi habred in sapira leng dok maunai ula kubur bu de mo u be alami habred in sapira shakne ke jaka badi la klat na ga jing sumtut bad ha ba ko ka badan ha ke yeng ka badang shna laban kedo hang ne bakat kum gejing thu gi bahayeng ha ka step jo ka khat sau trek unai luar kar bai habred in sapira dangile ka he phalau hak yeng jong i dan we kuna bas amarjan ubujuan kai man kapor shaki yeng jong ki para kene step ru lawan shaki yeng habred in sapira habakrani kelal patai kubor hak khatnyo trik unai lur arajar arpusan uba Vivek Siem letho bah jing toket ka kenhon special investigation team na ki sabot ki bagi babiang ki pulet klara ano ikuna bakalai senam garta ubari bas amarjan badi in sapira hak ba klara yu shaka child welfare committee ben penlong ya jing toket pada uniu kena ulah kubur bah kakat sau terek udah mau ubalara i hebred na jerong ke kendro yeng bat yalami ni hebred chicken ke yeng ke barang shna bat kat kum ke jing itu jung kena habu ulah poy kena ke jaka ki kejat jung u ki labet de ke keti kum tau layat chicken ke jaka ke badan ku bat mu bandit sat ki kejat dari namar badan ke tliau hapa dengan ke kendro bat ke jaka ke balang ulah kum sentuh cepok ke jaka ke badan bat yo kum tan langi ini hebred namar ba ini hebred dan hajan bat u barang kene kejeng hab jo ulah mensau ki kejat ndre habak ki bay hab lang ha ulah syam ini hebred ila hab lang bat klem ki syo bat kene kala penlong ini kena ban syap tieng kum tau ulah syam do mau bat bu hajrong kamet jeng ini hebred bat let phai syeng bat hadin ka tu kene por lawan phai bat ka kene ju syeng jeng ini hebred bat la babaru ki bahayeng kidang ya wat i kum ta uru dan bentalang ban wat ini hebred uba Vivek Siem letho ba ka jing toket ka kenhon special investigation team la syamru bunu khna uba shuthau khana halor ka kali Scorpio rongyong ka bamdan number bat kibrio kiba laka akadur khamat nomor ukwa ba ka jing toket kan ya chwa syakawai ka phang uba Vivek Siem mulong banagaleng ki pulet kila yo ru ya ka postmortem report ka balakado ba ka jing klad jing ni hebred kadai na ka jing ngam ho badam dan kano ka jing mong ha ka met jing ni hebred bagi jing klad jing ini kalong arpusau kenta hasua ban le postmortem barkani kapau bagi jing yap ni kena kaja hakani kejaka ombi syap penyap cukoi pat kejaka uba Vivek Siem mulong bahalor kini kejingkam jing kena ka SIT kadang penlong ke jing toket ke babenia bani no kena lara no syakawai kejaka ke badan ke juvenile home looking at and investigating in these 3 days and examining many witnesses and looking at all the available evidence which we have actually gathered, we zeroed down on a 13-year-old boy who is a neighbor of the child girl and who's also a frequent visitor of the house. He was produced before the Child Welfare Committee and examined thoroughly, where he had admitted that on that particular day he had taken that girl child over the wall and taken her through the beaten path, which I think most of you all have seen, and gone to that construction site. According to him, since his feet was drenched with mud, he washed his feet in that there's a
cavity or a hollow between the wall and the half the building and the retaining wall, and that day the water was full. According to him, he had slipped and the girl was close to him. He had pulled the girl along, dragged her while slipping, for which he has injury marks on his feet, and the girl drowned. Out of panic and out of confusion, he placed a stone on the body of the girl child and went home straight. After some time, he came along with his mother to the girl's house, and he found all the relatives of and the parents of the girl child looking for her. While SIT examined him yesterday, it is a fact, and according to him, that he had actually just concocted the black Scorpio without number plate and black men and the masked men, as he had panicked and wanted a distraction. The post-mortem report was received today. The post-mortem report says death due to drowning. There is no anti-mortem injuries. There is no sexual assault, and the death was 24 to 36 hours from the time post-mortem was done. So that indicates that the death happened in that place, not in any other place. And he was sent to the juvenile home yesterday for observation. Today, thorough medical examination and several medical tests has been done on this boy. He has been produced before the Juvenile Justice Board, and SIT is in the third day of the investigation. We are yet to investigate further on the claims of this child, of whether it was accidental or otherwise. Right now, what we have proven is that it is the boy who has taken the girl to the site. It is also proven that there is no robbery because her gold earrings are intact. It is also proven there is no sexual assault. It is also proven that there is no body injury. So this is a post-mortem report says it is a case of drowning. Now we need to find out further whether this boy had a motive. We need to find out further whether it is anything other than accidental. Nangisa bat nginum tagi wepat ki kubor ngin swan pai hadin gini gijing penmena. We started operations on the Northeast store back in 2016. Back then, we didn't have any funding. It was just a clear idea, determination, and the willingness to figure things out. Today, we've built something solid with a very good customer base, a strong team, and we are growing year over year. We have been running Eurotech Private Limited for 6+ years. And last year we have crossed 18 lakhs plus in revenue. It has been a steady growth, not just in sales, but how we have expanded, reached new markets, and built a stronger customer base. Every year we have grown, and now we are ready to scale up even further. Our vision has always been to go beyond just local reach. We've built the foundation, now it's about scaling up, expanding into the new market, improving capacity, and also strengthening our brand.
We want to create more jobs, adopt better technology, and also build something from Meghalaya that stands out anywhere. When you've built the basic, the next step is about scaling with the right exposure and backing. It's not just a competition, but it's a platform for businesses like ours to reach to a wider audience and also to connect with people who can help us grow and really unlock the next level. The Megapreneur Startup Challenge is a statewide search to find the top 5 startups that will represent Meghalaya at the grand pitching segment of the Megapreneur Expo 2025. It's a unique challenge for startups to showcase what they've built, get real visibility, connect with investors, and take their business to the next level. If you want to participate in this statewide search, here is what you will need. You need to be a resident of Meghalaya. You should be adult Indian citizen. Your business should be registered as a private limited company or about to register. Your business should have a turnover of at least 35 lakhs or have a strong growth potential. You should have a working product or service. You should have a year-on-year growth. You should be focused on job creation. You should have a solid team, innovation in your product or service or model, and your business should be ready to adapt or already using technology. Pure trading businesses or family extensions will not qualify. This is for original founder-led businesses and startups only. From across Meghalaya, 25 startups will be shortlisted to pitch in the next round, and 5 will get a chance to represent the state at the Megapreneur Expo 2025. We have built through struggle. Now let's build with support. Let's build Meghalaya. Now PCN yang nagajanmian ina pai biang segi bentajong ko kubor. Wayu kena obrang hinyo snam karta kat baudang ya lenti bandit pa shalayeng. Ulalat nikikiti jeng nong rabor ha ka baula kenta jeng penbiet jengki bandrong hapo kakali ha kala asni ublay jong katayo. Wayu kena uli itu bahag keporsan baje janmiat jong ka kat santerik unai luar arajar arusan keladan arngot kibriau kebala penbiet bat kroy u bandrong hapo kakali. Reka bakam rup ukupa jong udan hapo jong ni kakali. Nrai namar gajing bam itu igni gibreo kum tau no kena ula kentat bandrong hapo kali. Bad ula pet no bak nang ne jaka, bad ula pentip igni gajing jas ki bahayeng bad halau kupa. Habe kran berukupa jeng no kena ule itu bau kon ule itu bagawe kali rong yong ke basyong da arngut gibreo la khod u bandrong hapo. Nrai unu kena ula jubab da ke baong bau kupa ju lalai ot plang shalom bad kum tau ula pet no shalayeng. Nakaliang orang basnong kalat maureng ubasi kurba uli itu bahadian bagane kejingja kelas sapriang kumta kilale ikendo iki kimi ki kepaju no kena banwat jingtip halor kene kejingja bat ki pulit ru kilawan man penlong ya kejing to oket orang basnong ula penpau ya kejing sokya halor kene kejing mu jing runar bat ula kentu ginong chong snong bakin pikir bat husiar ba ya lagi jong ki kon bat banlong ki bapet ngor ba kanang ba nyo okem mi kirunar gi betemu banle ya ki kam snio hapo kasnong. Badai fikum ikpa pila ban batai hindiat ban itu kanai itu jinja beli kun jopi min sisni ang ne apo alat ma man wan siang bakawan kali untai tai kena pila ban batai hindiat nak lihat ternyata kum kupa yang uban itu kan masrawan ngan lum wong pa beri tu khot dengan kali tong ada kali yuling wong rongyong tang om milam no wong ba hamlet je wong wan nei pa trong me don ne nang ta pat wong em phi pa trong li le cha lu mo di ot plang tang ta pat wong mare no kai mare ne sa ying tang ta itu ko li lo phet no tang ta ia tu kan ngut i don pon tang arngut kali te itai kena itip yana bayo i bakali bayo bakali sur bayo i batai tang na pun
yang atu sebutai bekali long yong kamong reka deka supayu nang kayu ko bekali long yong kan tip Tapi kum titmi ki kapama kum tamu pialik belagi sung sengan sidang sung sengan ya kenika jenglong jengman kenika pakai. Đây là ngan tầm số ngan chú vì mong chú được bồi mà xoa mình tan phạ mà rồi sụp đi rồi nút chú mình nô lịch school phạ cầm zoom lấy mình ta tầm nút chú mình phạ mà rồi Sinong kum kapsar na kini chini ki jongi hakachu kasngi lesi kum mani monde ya so kini ki wek sinong ki ja lesingim la ban tip lesingi shumur na ka jinglong ni kum ki breu iman ka don kanu ka jingpen phalang jingini ki breu ki badon hakani ka kam bakile kam basneu kin phalang no sakani ka kam khram baya ka ek kam bakidon ka mission ka jongki ki don no sata lesi kin pen daivat no ka jumut jupkhat ki police sakani ka phang lesi ka ek juk thumu juki pakadon chalndat ki nomla batte ring idon kamba na kaleng jong kinong sesnon na kaleng ka police pa meng idon kamban usia ban bodin bahaya kene ba ka ba sosi ru kolong ba belai ki don ka juk thumu ki khata ki khulung ki ba kim tip ka ban ka khunu kim tip ka no ri ki don ka ta ka jing le ka ni ka dur ka lesi kim don shu ka ta ka mensim breu lalong ka mensim rat kan lalong ka mensim rat ka jong ki la rung no kala bujri no ya ka mensim jong ki tu ki breu ki ba thumu ki khulung khna na ka mensim rat Tena kalian jongi kinong sung na kalian jongi gikan tu hiru kinong sung berkhot bagi don kaman husiar bah bagi pe bina bah bagi mde ban ailat bagi mde ban shania yanor ino dan pelak gi khun gi ti bagi lek shrum seneng klem da ya lam de behe de kam de lek onhi kamlong ka basngan om ta gi klung re kini ki bala kham heru gi don kaman husiar patain klung de sigin ong bai klung re ki bala kham he lorong baru gi don kam hi ban nong husiar bah ya kata ka kam kelong kumbangi yo so gani gi jing jakan Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Upper Shillong Circle hak simpali jong katayo lalit ikendo ya General Manager jong ke NHIDCL bat kaladawa badai ban penstet no akikam ki jam baro ban snai surok folien hakathan Upper Shillong kenang ban pensuk ya kalit kawan jong kipat ba Ka FKJGP hapok kejenglam jong Presiden ke FKJGP Upper Shillong Circle Ukit Boklang Nong Plang rengkat bagi Presiden lagi net paper Kila dawanu General Manager ke NHIDCL bagi company ke bapenteri ke Surok Folien nadu syarpi ter ke dia berpenstat nak kakam kenang bakat kata akalit kawan jadi patba ke bayat dengan ke Surok ba. Mendakal yang jong General Manager ke NHIDCL ula penting kena bagin persang berpendap nak ke jengteri ke bentah jong katahan apa Shillong hau benai no opera arajar arkusan lan kula lengkot arajar arpu henriu. Kaseng kelada waru bagi company bagi kontraktor ke deban maromot kloy ki katung ni ki benta ki bela ketak bahai ke lek kawan jeng pat ba ke jing mi jeng jing dang kali ke besar kai kam ta mag sining kong singi thok diang bat singi sajan ka bala pensertok ya kinong ret nongwan ke FKJGP kelada waru now no he jeng NHIDCL ban patha ki company bat ki kontraktor ban penting kena ba kinong trai bela ki bamde ki trai jela bagi deban penbiang kot kisla bat badai ban perkeng namar bamla bantip bayo lesie di banabar ki balasya kendang na gejala asam kin yo benri tengen bat ban saadu akhan apa Shillong bat nakaliang jong General Manager ke NHIDCL ulukular banet trailang bat keseng kenang bakan omdan kano ke jing deko haga jingsna ya kan ya ke Surok Matasngi ngayo pani kendo yo General Manager juga NHIDCL banyak kerana lor ligimat lai ligimat kiba kum kaseng la dawa khmat joka NHIDCL hak bede ba nika jing trai sya jong ni forlien na do no serpi sdu spodoki ka bentar ban kong banyak keran kalong lor ka jing slam jing ki company ban pentrai ka de Surok ha bangila tentu ya ka NHIDCL ba ka de ban prestet mardor ya ka ni Surok kana kan mbo jing e kibat ba ti ka ba ar banyak keran yu General Manager kalong hakbedei bat ki benta ki ba phero ki ba perlong ki jing deng kali hakti thang parslong kham tamak ski ningkong bat kasngi thok dieng bat kum juru osi saja ka jing deng jung kali ki ba pendik ki nong lek nongwan ki ti benta jong than kadi ki jing sniu pula jong ki Surok ba kim chimla maramat satia na kaliang jong ki company ba pentrei larang ipet na do na kani ka than ka bai dei Surok ki benta jong than serpi kabaar gadai hangtai po saumer jan suni site ka balai gadai hangtai po lat mauklot benech po lum Shillong ka benta po nyumer jan Elephant Falls hangtai po pomdum PHC bat kawai hakiti han boyon kidi samtli gi benta
ki bawara jing dengali ba khrau hagi tegi than ki jongi kepala pentut ki nong nek nongwan beling kentu ki NSIDCL bahkan penkloi ketika kam golomba hagi ni ki khniat banai ki sabun ki samla puli ki ban ha bangile ki exam ki per ngim kwa baling ba jonga jing dengali kam khata ek puli puthi jongi tina kaliang jongu GM la kular khama jongi bun sesim khiai ki kam bat ngin salek hiru daga joint inspection ban penbha yi ki benta ki baladon kam melek kerki khana ma nomta ek lek kawan jung ba bat ka benta ka balai ka bangi kwa apania keren ngi lapan pau mangasngi long ha ka bede kini ki company ki bawara ki nong trei barjela ki per hoi ni sungthu ki don kam ki nong trei henrei ni buru ka jing maham ba baro ki nong trei ji company bo per ki de ban penbiang ni kot kisla khana ma nong kata ya ka songsuk songsan mar bole ni hapan keren ni benta kolong ba hadian ba ka sokar asam kala khanra ki barjela ki bangdai ki trai muluk hangtai po Assam ki badai ki pala Suba ki di poiwer na po Bangladesh li si ki lapan poi banre tengen ha ka jela ka jungi lingba ka jingdon ju company ba kontraktor go piar tena kalian jong seng ila kentu bat ila buru ka jing maham yu GM jong ka NHIDCL budi ban simkhya ya kani budi ban batha i company ba kinu kinong trai barjela ki badan po ka thanya parslong ki di ban penbiang yi kot kisla ki bobiang khanang ba kanong kata ya ka songsan ban ngim kwa ba ka than jungi ka kumakalong mata ka di kawe ni ki than ka ba ema poren ka songsan ba ngim kwa ba ki barjela kinong ki traislong ne kinong songslong ba pura jong than dina takada ba nakaliang jung GM ula kubur bon ai ke jingi trei lang bat ngi rengkat ba da kaju ko por ni ken turu iki dor barsnong ki ba per kinong ki ba petngor ba ki ba pikir lor ka jing wan rong kerthap jong ki mender nasabar jong ka jela jong kari jongi khanam kinomi olong kita ki traisnong ki banyo pat se ta ka hoklang trai war banjit ki nong nikmat ru haki snem ban sawan da kajing sokhya halor kajing sha akta ajor kinong chongshnong ka sora ki ba kamai jakpo lengba ka kam jung okai perthei General Secretary Kaseng United Democratic Party ubalong ru UMDC ka sora constituency uba Titus Starwell Khan Ulakentu ke sarkar ban simkhya mardor ban penbet no ya kamat akabedai bat kejing e jongginong nya kali tores ha kajela General Secretary Kaseng UDP beriru MDC ke sora constituency uba Titus Starwell Khan ulakentu ke sarkar bagade ban simkhya kham kloi ban penbet no ya kamat kabedai begejing e jongginong nya kali tores na kajela da kebagan turu ikinong alam do ke AKMTTA baken om pentut ikinong jong kai petai ha kathan sora Abang keren ni gelar patai kubor ubat Titus Starwell Khan ulong bagi nok song besora hadin ba syakang no ke MCCL lama dunia shibon hak kamai kaji kumta ki babon ni ginong song kila phai khamat chakam jungo kai patai ke blok kalat kamai jakpo yaki mereka jingi ki kinongnya kali tores hak ne kathan kala syakta jorpa ubat Titus Starwell Khan ulong bagi jingi ki jong ke AKMTTA ke belas sedang hak ni sim lalet kalawan ra ke jung kut no ya kinong wan jungo kai patai Bad omdan syuk di Bandung Jakarta di hotel, di guest house, di homestay. Bad kania kalakta ke kamai di beliau, besarnya agak kam cuma kai pertai seorang. Ulong syushu bawa lah ki jeng dawa, jong ke AKMTTA kilong ke badan nongrem. Mereka rukom yaki kenang kata syushu kinong jeng kai pertai ke jela kam tam ya ke seorang. Kum tahu lah kerpat ya ke AKMTTA banwan syekemit jeng ya keren dengan bapdiang subhai ke jeng kot ikran jong sarkar jela agak arpulai terek unai lur. Ulapan skamru ikjing dan kam ya kamat rekam kabashai ban penbet ikni ikjing e da kabai nuksan iki wepat gejela kum ke Sikkim bat Odisha belapan rekam iki mat rekam kumno ban penyaj iki kali kamai turis ulapan jur ba kamat rekam dan ke polisi kabashai kalong kebedan kam kenang banlat na kum kini ikjing kaja ki por banwan bat ban penti kena ikjing ya bet ya renti jong kam jengok kai pertai ha kejela ki don na ki jong ki jingdawa na kaliam jong ni ka association hakaba ki dawa ba kini ki kali ki bawan na ba kum ki tourist taxi na po Assam ba ki ka jingdawa jong ki kalong ba aba ki wan ra ki tourist ang ni kalong ba nang ni na shalong la ni na kinu nu ki jaka ki ban penbe ban ra ba ki tourist ki tourist destination kemudian ban le ada ki lokal taksi lah ni local tourist taksi. Te kum uwi na ki nomi khman jong ka thain sora
wala ngalong tangkum UMDC ru ngalayu iba kani ke jingki keladon ka jingketa hoi ngam penrem ya ke jingki jong kini ki association henry kum uno mi khmat pat jong ka thai so ra kham tam ka balong ka we na ki jaga jengok kai perthei ki ba pau nam ha ka perthei baro ko we ladang ya compare but kiwi ki tourist spot lani ki tourist destination di badon apo lani ka state ka jongi ka thain so ra ka ade ka we ka bae do but kumbulong menta ka economy lani ka yo ka kot jong ki pai ba ka thain so ra ka la dependent aka tourism kidon ki be involved directly kidon ru ki be involved indirectly hi aka thain sora hadin ba ke MCCL kepada gawe lagi Peliangja jong ki pai ba jong ka thain sora ni ba ka tourism kala de sa ko we pa ka Peliangja manda ki ba pun ki nong song ki bala retired na po MCCL ki ba shim BRS ki bala shong thai no dang shen menta ki la sedang ban sangi ki homestay dan ni hotel. Dan ru naki ki beshim da garam, beshim da ki loan na po ki bank. Ki beshim ru ek to scheme na po ka tourist department. Haka ban sangi ki lodge ki jongki la ni ki homestay ki jongki. Te la da kadon kum kani ka jingya ki ka kata ba ki kham tam kum do ban repeat lo. Nila sya lang shock haka COVID-19 lada kum gani ka jingja last time ru kala don ka khep ka bala don kum gani ka jing don na ki seng halang di bala stamban khang ni tourist ki bawan lagi we pa kali ni sabar kani ru kala kata aku tu por tingi na kalian ke chonga kum no mi khmat na so ka de ka jing do nom ka khraw ya ka thai ni ko we kani ka nong kata tangi ka tourist spot apo soran de kala kata ru iki we pat ki tourist spot ki badon ha state ke chungi la kalong sya ka thai penusla la kalong sya ka thai west kasil la kalong sya ka thai jantia ba kum tat hoi ngayen na ka mentai jong ki pai ba ka thai soran bat kum ju ru iki we pat ki chaka ki ba kum mangala ong mane ki don ki ulang direct involved ki don ru ki nong disha ki don ki restaurant ki don ki dukan ki dawa nang ta ki don ru ki nong di jing di ha ki tourist spot ki jongi ki ba hitlap kum ha po Elephants Fall kum ha po kini ki no kalikai kum ha po Seven Sister Fall kum ni ok shai no setiang bat ka Eco Park bat kum ta ter bebun ki tourist spot ki arwa kum ta ter te kaniru ka kata wat itu ki nong di jing di ru ki ba di wat ki dei ki tiar ki beret ne ka kata lut kabomot generally kala katalut ya ka yo ka pai ba namar bale kadaw kolong ba hoy nga ong ba ka jinga ki yung ini ki tourist ki kadi ka badan nong re makala jujaru ha ki we ki state pakile anta tenre ka bakong san galong ba ka ka problem ang ni mentang alam kalong ba ka sorka kadaiban khot banyak keren bat kini ki stakeholder lakalong ki transport operator lakalong ki hotel operator lakalong ki wepat ki baya involved directly or indirectly bat kanika tourism mo kadi bandon kajunga keren lada kasorka bat baro kini ki stakeholder kimyawan ha kami jong kajunga keren ban wat ya ka solution ban wat ya ka system lani hamtam nagaliang ka government banon ra ka policy ka basyay ka banum kata ya kiru bat hajo ka por kanum kata wat ikini ki stakeholder ki be involved ya ka tourism industry dena ta kadaw ka jingketu jonga ngani ka por ka lomba nakarpat ingin tersi asyad bakat ba ompala banyak pentai bakinwan si kami jong ka jinga kran banwan ra ya ka solution ka banum kata ikiwe pat ki stakeholder bat aga juga poru bakin numpat le ya kani kam kat ba empat dep ya ke jinga keren namar kum balong mentarasi
Kaya bakta, hindi bakta mentatang ira sola, hindi bakta iki tourist destination. Hindi kalau kata ro mentai iki bring jungi ki balik sa asam. Kembali lembaki sosial media mentasni, baki bring ki balik junglek sa gohti, ki balik Sumar, ki balik sa airport, ki balik sa railway station, ki balik Dunkam sa gohti mental akta lo. Okay, telada kani ka konflik kaya piteng kanwara ka jing apa buat iki pai ba trong masalah. Te na takadaw na kalian ka chonga sokya ini kam kumurong. Oi nga sokya ro iya ka jing demand ka chongki. Te ka ka pengakuan kentui ka sarkar ni por kalong bakin khatno iya ka jing kran. Jongki di stakeholder bro khat. Kam tam na kalian jong ka transport department na kalian jong district administration lani ka na kalian ka administration ni jong state bro kowe bakin yawan banir keren bahkan don't know a solution. Executive member bakmi ikatanat trade uba Winston Tony rengkat bagi nong yalam kesnong renja hagasim baar jong katayo ki lalit ban penlong ya kejing kenra ki kot kisla jong ki brio ki bomde ki trajela ki babu dukan hatem renja da kabayang scam halo kejing penmi ke notification ke snem arhajar khat kendai ba ka them renja ke jutip mensyakum ke RR colony ka hap opo kejing penyaj jong kador bar snong renja hadin beliau kejing ujor na kinong yalam snong renja halo kejing peta ke RR colony society baki basyong hakene kejaka kim dan kamsyuk kikot kisla na kador bar snong renja dari kum ke society hi kelala ban ai kikot kisla kumta haka kandre terik nailur arhajar arpusan executive member bakmi ikatanat trade jong ka KHADC ulalet chikene kathan banyak keren halor kane ban kami ru ki kot kisla jigi breu ke banabar ke jela ki babu dukan yang kene kathan haba keren ngene kesngi executive member katanat trade ba Winston Tony Mendo ulong bolawan ban jurep de ki kot kisla jigi badan dukan yang kene jaka bat ban pen scam ke notification jong snam arajar kat kendai bantip kene ke jaka kum ka them renja ke bahap apa kejing penyaj ka dorbar snong renja Hagani kesini balik jurep uba Winston Tony Lengdo hagathan joka them renja yang lap snong kilapen pau kejing singan bat kejing sngo he mensim urang ba snong kerenja uba Eddie War ulong barang shen ke snong kali ojing tip badan kejing betha nag RR Colony Society bakle betha skinok snong bagimdan kamshu banchim yaki kot kisla nag dorbar snong uba Eddie War ulong ru bakum kinong sensar snong GGE ya kejing buhai snong hagani kejaka bat kalong syuk ke bom itu itau bat nangno kiyo ikikot kislaru kimtip kumta kisnong ka kuai kejing trelang pantela kam ya kejing wan buhai snong ki brio ki bamdai ki trajela hakani kejaka kani ka them renja apo kejing penia jong society ke bagi khot yele di RR colony kilakam mat kilapen sngo bagi ong bakim sodon kam syu ka ba snong renja bat kikot kisla borok khat kilala ban isu kalau bu ingin apa dengan jengke kada hadu bangim la bangim tu namar bangim simyo I kanu kanu kejing tho banwan ka forti ke banasi jerong jadi na takadaw bang lalit Jakarta Council po ICM bat ngayo banyak kendo banyak khir than ban ngila persno bat kalong ke par basong tanat bar basai so ha ka ba I ba Tony gembalong MDC kanong kemai ba ka jung for in charge ka street ila wan hidaladi hang ni ba yo I ban ngasong tanat ka ba ila ai ke jing pensyai ba un pen scam ba hi ka notification arajar khat kendai amar ba lai thu ka kum ka temrenja bat ka ban ha ba po pur usam ba jing pe jing kni jong ka snong Tika don lu ko be kejing kwa ban dai kejing pensya ni khlang ban num sya ya lam bakla yo bu namar ba hakum kan ngapor le si kini giwe ki ba pet ya kan ke society yang ni kin so tho ba ka jing thmu ka bangi kum kinok penya sno ka dorbar kalong bet ba nyim don ya kan no jing thmu bangin pen sniu ya ke ka ba society ka terekam le kejing thmu ka bangi ngilong ba ikwa ban pentik na ba ukut usam ba ha ki po ka bri jong nyotep ubangi kum kejat benre blok kitrai benre bahaban sensyat inla ban pej ban kemi bakatlam kaduna kanum let cewe syar mar ngiyo I sisa kata le sing lawan batai ya ka jingwan buhai snong jong kibre kibang ngimtip nang no bat kum nu kiyo jaka hang ni ru kata kata kowe bat hakarun korkom kiyo kot yo slaru namar ba ke ke bangingi don kam bangini thu hakani ke jaka hang ni kalau mar ngitip maka hap hapo ka revenue department ni thu ya ki lease agreement ka bag revenue department ka ai ya kata ke jingai ya kino ki bayo lani ki bathe jaka hang ni ki badan jaka ya kata ka snem ke balai post snem ti re don pat ki bomdan ya kum kita ki kot ti dena ta kada le si da ka ba ngiyo bangin ya trelang le singi la ban te lakam ya ki jisni ki ba haru kam ki bami akan ke dong hang ni kam tam le ha ka ba ki ba syong hang ki bobon hi ki de ki khala jat
Tidak nang tak ada oleh si keba ni kum kinong penia snong ni kwa ban pet perman nanti ban kam pikir nak banta ban wanra ya ka bah kami hi hau sodong sopun jong ni snong bangi ni syong sa nakaliang jong office ko jongi ki shuan tang man chuya jurep khndiat ya ki kam ki bangi yo snow ba ki don ka tu kat ni ki bangi yo snow ba ki ong ba kim don kam shu ya ka snong renja nam ta ki NOC ki ha bai dei bat kani ka RR colony tingi shuan jurep tang ka tahi tang pade i lap ba ka don ka communication ka ba let's say ila hum ya ila khndiat ha ka bai dei bat ka court order i ngidang ya batha ya ka snong bat ya i ba andiru i bade officer jong district council bangin ya study be ka tu nang bangin se yo bangin kendu biang sisien kum ni da ka jingmut ka ba khamshai khindia de ka bangin de ban le nang ni syakmat ti kata ka de ka jingwan ka baningkong ka bang yawan ban ya kendu ang ni po song ja ka ba ar de bangi lawan chini ngi check khindia ya ka trade license ka be de bat kini kinong song dukan jong du ba kini ki dukan hang ni kim de ki fresh ki de ki renewal sudah tingi shuan check ki kot kisla ki la le ne ki pat le di halor ka jinglap ka jongi ki don hi ba la dep le ki renewal ki la sir ke chalan bang mo pila tip hi naman nakalian ga district council lu kini ki khindiat panai ka la dep ki pat yo ai gitu ki trading license certificate namar ba ki don ki kenram khindiat di hakabai dei ba kata ngila ada benya solve ki kata problem di kumpa fila i mentar ngila check south central gitu kan tingila ai instruction ki bakin 1 week daladi support ko office banyo ban pendep no to ka trade license but ya certificate bagi di banyo no bakin tak apa ka dukan ka jongki di kumbang ilayo jeng tip hi nakaliang jong ngaru ngala budin hi ka tu ka jingwan jogi rong basnong na po renja ka baydai bat kani ka them renja mo ko bagi khot menta ka them renja di ilayo ban ya keren ka tu kan ni bat nakasnong ru ilayo jeng pensyai bakim don kanu ka ka jeng tip nakaliang ka jongki ba ka ni ka society ka bodon hang ni po RR colony borosh ka tu ba kila don da ka court case persya ya yang iga district council bat ya UCM ngi nakaliang ka jongiru ngila yo ka jingtip andrai ngimpoi perhat pade ba lingba ka tu ka court order ka jongki pade ngi yo verbally mo ngi yo ka jingtip da ka tiam dei da ka jingtho pade ka khamla ban pensisha ba kila lech ki nong chong chong hangi ki yong wan num shim NOC shu na ka snong renja kin ai bit maki namar ba kila job ka kies tin nakaliang ka jongi pade ngi ha penyebut din ya kata namar ba i officer in charge jongi bade jong ka ilakai la don hangni ba andi besai moi tingi ngihapan ya study ka di ka yu namar nakaliang ka jongi na ka ya kata ka court order ru ni padio copy hado mentaru ka jingtip ngila tip tang bade ni up ya ka notification ya ka official notification ka nakaliang ka jong ka ayu ru ngila ngihap ngin se budin bat u senior council jongi na po district council ru ka bangi di manle nang ni syakmat andai nakaliang ka jongi ka district council ban nakaliang jo ka slong hi bangila ya keren mentan hi ni thu no ya kani ka jaka ka bodon hang ni kum ka them renja namar kani ka dei ka contention ka bala don nadu msyua nadu ki san rusnem msyua ki bala le nadu dengan notification bala yo ka arja kat khandai ru la de batai shai be hang ta ba kani ka jaka ka bagi yang ni menta ngin khot ya ka kum ka them renja ti ko magilap mentai po ko ga dukan mentan mo ki try ki dei ki khasi ka dukan team hangtai ki dei ki khasi tambade ngi ba kila adab le ya ka nak bai dei bat ka labor kini kita berkhot la adab bania pandep kita kam dika senja mang ni syakmat hi ngila instruction ki enforcement officers ki jongi ba ki ha banyo sa ka MOU kan kita ki try khasi kan baki ki aikam gitu ki beriu ki banabar kan lada ki biang ki kot kisla namar ba ngasu thu hi ba tu beriu ko syong tu ru dei ba ang ni hapo koloni dei bu dangwan dang menne nam chisngi mo la syong slam hi hang ni nanta nakaliang ka jongi bantek la kam shushu ka shulong no ba ngiap bandon kam sar ka MOU kan nak try khasi kan kiba sha yu ban syong dukan tu nani ba aikam ya u nada ba kimla ban penbiang ting hap ni man se ban hap ban ya keren no da ka wei ka lenti kan number show bangin le kata namar ba ka exercise mta ka singi so tu ingin munda mangila don suwi bi program ki bangi hapan be ingin numla ban pelut por bro sisngi hang ni po RR colony tingil lain instruction ye ki enforcement bakin pelut por sisngi hakani ka colony ban check lut baro kini ki trading license wai dei ba ki dukan ki ba fair bodon hani po colony but le si ki la ban le la sim tayo da ka instruction ka ba khamai ka bangin IKG ki checklist ki ba ki hapan pe let's see pai kani ka tayo ban sawan ngila la ban le ka exercise ang ni apo RR colony Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Southwest Khasi Hills
Hagasin baar jong katayo kelalik ya kendo iki bor peniat jong kayo mau kerwat. Ban ya keren bat ya tai sani bantek lakam bat ban rat dengkong ya ki kam sniau ha kayo mau kerwat. Naduk kejing de kiat bat kejing de bean ya udrox. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization Hito Southwest Khasi Hills hapok kejing alam uba Vietnam nong siat working president rengkat bagi seng long keme bagi dekat ka VDP bagi nong alam sedang mau kerwat. Hagajan miat jong kakak ndreu terik unai luar arajar apusan kilalit bani kendo ya u manager bat kinong ket kam jong kasankur ki bedai try bat peniat ya kayo mau kerwat. Ban ya tai halor kum do bantek lakam bat ban rat dengkong hi kam sniau ha kayo mau kerwat. Kumalai bag jingdan jong kinong de kiat bean bat kejing song pathar kinong de bat nong di kiat ki kendong kan syarat kawan ra kejing bom singan ya kinong yat nong yeng bat kabalong ru kum kalat bat kejakari kinong di drugs bat kebajumlian ban le ki kam sniau. Nagaliang kaseng hakan kejing kran kala ajing mod ya kasankur bakan pentip iki try jaka bat try yeng kibala ie yeng ja ya ki yeng bagi dei ban penbano bat om dei ban chi kongreng kum to namar ki kelapan ban kum ki ketem ya ki kam sniau. Kaseng kala ajing mod ru bagian penlong no kum kayo de jur dan ye kiwe hajan basado kenang bagan long kajing senran ni kinong lek kam sniu. Kajing ekran koneksi kalau ke basaiso akaban kaliang kasankur kelakular bakan ajing trilang kum sibenta banrat dengkong yaki kam sniu hayo mau kerwat. Nakabanta ki kane ka yew mo kurwat. Namar ba kane ka yew mo kurwat. Kala long ka yew ka ba la jelay ki jing sniu. Ngemla su banjer kerten. Te namar baro jing sniu la don ha kane yew mo kurwat. Kadaw ka long namar ba istu tho ba ke nakaliang jo kasankur ki telot haru kata-kata hagaban ngilap berong hagaban peniat ya ke yew namar bangilap bahangnya ka yew mo kurwat kinong dikiat ki di pahu kumba de ya ki jan sekonan bad ki di jihur omdon menu bakhang ya ki nangta hagajing lap jongi kum kisnong mo kurwat hangne po yo mo kurwat kinong khalai ru kidon nangta kinong di drok ru kidon bat ki dik drok hagaju ko por ki dik yat dan ki dik yat ya kata ngolok batit tang ba ki don lang hang bat nong dik dok bat nong dik yat bat nong de drok bat nong dik yat te ka ba ngau sirkai kalong ba wat ki kam jakle kap auria ru ki jelai bha kane ka dong hagar ka thai jumi kham tam hapu ban ge yom ko te kane ge yom ko wat ka jing ka silem yu jing sneu hakin gi sing ki muntangan ru ban ong namar ba kala jelai pelak kini jing sneu namar ba ka jing telot ngala ban ong ka jing telot jongi ka jing telot jongi pat kham tam haba ka yew ka don hangne barok ki briu na ka do kala thang ki poiru hangne te borok jing sni lawan ra abe hangne mo ka wat te kala long ka jing jak burom ya kan ka dong ka thang ka jongi kala ya persibon ki por men suwa kalau ka jaka ka basuk ka bastan hendrai kini ki sni kalau kumta te akan ka po hade ka sni ka bang so komen bang yo kalat ban ya kedu angkat berkini ki nong peniat ka yo mo ka wat ki bala kular ru ban ya trelang rangkar ban ngi naka benta ban ben khut ya kini ki jing sneu ya kini ki khamtam ki don kini ki sem dala ino yingja bat la penlong jaga stok ki kiat jaga stok drok lani ki kami khlai ru ki don hangne te nakaliang jongi ngilaya perkhat bah kan ka sinta bat ngilaya kut ko kumbalong nakaliang ni rangba ba ngilai kut bat lek ban inspection rangkat bat ki zakur bangin la ban le angin la ban ya perkhat ki kam ki bang de ban le nakabanta ka jing pha ka dong ka thai jongi te misngo ki pan pa ka jing dokumen ka bakrau ya ka ba nilayo ban ya kren ban ya thir ya ki babun ki kam harkat pat ufankur te kai ka ba kadau ka ba ngi kum ka seng wan hanne angkat ufankur kalong ban penken mau ya kai ka ba nakalian jongi ka seng naduk ki por ki ba menshua ni lawan bu da ki jing tho hapo jong ka office jong fankur ba kumno ngin penkhoj ya kan ka yau mo kurwat jongi kata kalong ba kanom de shu ka shatri jong ki jing sneu ki ba ni sait lab bor ki jing sneu hapo jong ka mo kurwat jongi ka dai ka bami ka dai nang ni na po
basado hang ne kumbang ikot te ngiso ya kaba ngalapan on sikenten ba daka jingdon jong kiniki kinong dikor hang ne kinong di kiat hang ne hapo hang ne hapo jong ka basado te kalong ka shetri kaba he bahan ko benta kinong di drop hapo jong ka yo mukurwat ke jong nomor boleh haba ngilej ban khenra ngilej ban pech ki breu ki ba don hang ne ki ai dau do kumne do kumtai ki kren do kumne kumtai te ka penpau ba musuh tu sai ba daka jingdon jong kini kinong dikor hang ne kinong di ka kiat hang ne kemut kan ai ka ai jakari tengen ya kinong di drok seru nomor haka juga por ngimla bantep ba kidi tang ya ka kiat ne kila bandiru yo drok seru haka juga por te nakalen jungi kum kaseng kamasej ka ba sai ba kalong ba kan sapoi ka por ba ngin sami ban rap dingkhong nginom chaksuk ya kinong dikiat ya kinong khai kiat ibadon hapo na kalyang jungi ni ai tang ya kata bat ka bakham ka ba sakawe pat kalong ba kajingwan ni keduk jungi hang ni ngelayo ya kajiban ya thir san ni bha kata kalong ba kan sadon hakanu ko por ba na kalyang jungi kaseng na kalyang KBDP kisang lokni ngin sa lej ban lejungo ya kan ka basa didok bat ngin sapek ke ai ka ban me nangta Ka HYC Ranikor Circle kelalit jurep yaga Veterinary Center kebadan Hakashnong Nongna haga District Southwest Khasi Hills. Kabalate haga senam Arajar Khatsan. Bad kalasyam bagane ke center kam syam na trekam satya bad la syue kongreng no ya kane ke center. Ka HYC Ranikor Circle hapo kejinglamu Presiden Ubili Karlartang. Rengkat gidkhot haka kalai trek unai luar Arajar Arpusan kilahir jurep yaga Veterinary Center kabadan Hakashnong Nongna haga District Southwest Khasi Hills. Kabam syam na trekam satya labon televisnem. Kaseng agane kejing jurep kalapen paw ya kejing sokya ban lap agane ke center bala syue no kongreng. Klem dapen trekam wat yala kajiang kabaladat bantai bat shnab haru. Uba bili Karlartang lengba kerwa uliatho bayakane ke Veterinary Center latena do senam Arajar Khatsan. Mereka bersungsi kelong bahadu mentah kam syam na trekam satya. Kaseng kejugo por kakentu yu MLA MDC jong Ranikor constituency uba Pius Marwen untuk lar bat kran lam aga bedai bat kania kanang banyo benawan ra aginong trei bat ban pentrei kamno eka kanang bagi pat ba jong ne kathan ken yo ikjing mentoy leng ba kajing don jong ne Veterinary Center. Adin bangilayo ya kajing jor na kipai ba njong jong kathan ha ka bedai bat kaneka Veterinary Center badan hanong na ya kaba kamsyam la trekam adu snam ubala de bante ya ka nega Veterinary la te snam ajar Khatsan pat hadu kini kisnem laya de posnem kamsyam la trekam pat kanlong sya kata kajing dunong kabakhaw yakinong rep babon paro yakinong ri jingri te kum kane kapon nagalan jungi lap bat ngisyam bro ba kane ka Veterinary Center kebadan hane po sinong nongna kalong kata ka jaka kaba i sanmet hadu kata-kata makiyet ki yeng gisam ka sedang banjot lot mereka sarkar kamsyam pli te nakalyang jungi ka HYC dan Circle ni kerpat yau MLA ba Pius Marwen yakaba un simkhalam kaban yakran an penla pan plino yakane ka Veterinary Center kadang makan ai jing mentoy yakipai ba jong kadang kathaji borok away. Hasua bini kimi ki kubor ke badangsa ina pai biang syashipor syakini kijing penmana. Ngila tre kini ke kam lakum bakat lai snem ye menta but average turnover jungi kala lakum balai pesan laki ye ngila penyar ke kom trekam jungi lembaga services ke bingi ai ki turis tang haki hakasor bat ngila ya kinong kendong ba pero man lau snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bingi tre ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arajar Arfuway bat hakapor bangi sedang iklam dan kanu kejing bay pisa ke bahia
ngidon tangi ka jing mut ka jing trang ba ka jing thumu pen orlong ya kini ka kam mentai ngilashna ya kai kai ka bas kem ngidon ki customer ki buan na ka por sha ka por ka kin hun tre ka ba klan bat ru ilanang kiu na way usnam sha way pat ka thong kyong I na du astang ta kwa I upen he e ka ni ka kam kyong I chiki wi wan ki jingla da dap chna I ye ka jing stang ka te wan em kam I yo upen ku chu chu I ka ni ka khi kyong I chiki yaw ka wat me mat le yo upen bha I ye ka ni ka sap ka wade em lupa I nei te wan yo I upen scam ni ka nong rim yang ka ni ka kam ka wade dap sen I kwa ile uchna but yo e kam ile ye kiwi ye open m kami ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu chu ye ka kam kyong I kwa uchna ki ki ne khalia kiwa ye yen scam chikling kling hai haba piladap ban seng bat penyeng nong rem ka kam kasin jam ka bobot kalong kumno bopin penhe pensan rengkat ka jingarap ka pabiang ka megapreneur ka de ka rensan tang ba ka de ka jingakop Henry ka rensan ka ba island ipi bapin ni kendo iki bri baper bat bapin yo ka jingarap ka ba company kumno ban kan tie ki kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge ka de ka jing kop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ka jilla Meghalaya ha ka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo ahaja arpusan ka de ka kabu ka bakat pang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba ki lasdang ban kendo bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kan tiu shu ya ki kam ki jongki pada pikwa bani shimta kani pidi bande kinong shong jong jela Meghalaya pidi bande ru kinong India ki balak palat eka kat pras nem sheneng pidi bande kita ki registered private limited companies tane pidi ban long ki bakloi ban register pihak ban pen I ba katon over jong fi kala cross eka live san lak sheneng lane pihak ban pen I ba pidon eka bor ban yo eka ni de bandan eka kam lane ka tiar balak ban pendon kam ya ka team ka bas cam ya ka jing yo anong na waves nem sha away de ban ai kam ai jam ki we de ban dan ki jing shna ba thmai ki tiar lan ki kam ki jong phi pidi ban long ki bakloi ban pendon kam ki technology panam padiang ya kinu ki kam ki bay de bat ka kam khai lane ki bay tre shieng kani ka de nam ta ki nong seng kam seng jam daladi Nakaleng ka jela Meghalaya on jet ya apsan ngut kinong sengkam ban pitch hakarong ka banwan bat nakini san ngut kinyo ekalat ban mikmat ya ka jela ha ka Megapreneur Expo ahaja arpusan Nilaya lek bagi jin jenjar mentang ente rengkat bagi jing kersan ngin kentie ke jela Meghalaya Hasua mengina petang ki kubor ke bedangsa ngin pengen mau biang gimat bokongsan jong ke kubor mentah ketayo. Kejing bujuli menteri kebahagiaan Meghalaya penbam semai ulat ya ki prangut ke menteri sarkar. Batikam ukonrat kongkal sangmai ki prangut ki menteri sarkar batemai. Sngau diau ka mahila kongres ya kejing bam kentop ikilong kemir haka kenhun menteri jong ke sarkar MDA. Wengno ka AKM TTA ya ka strike hadian kejing kendo bat ka deputy commissioner ke district East Khasi Hills. Plau kena bakat lai senem halo kejenyap ihabret insapira lengdok maunai. Lat salit ukena ni tersim joginong rakbor. Bat tuat kipat ba panai buram khaddo yo Dr. Didi Lapang. Kum shibenta ban ken mau ngolem ya kejing dokno kejing imbalui jong ikong Nancy Riatam bat ihabret Erika Thaba na maulai mauyong bat ihabret insapira lengdok maunai na kesnong nongra. Hakasi palejong katayo kaseng samla maulai pelun bat kaseng kentai maulai pelun kila penelong ya kejing thang mombeti ya kebalawan bene shimbenta dakis pangut kibrio kaseng samla maulai pelun rengkat kejing trailang bat kaseng kentai maulai pelun hakakat pratrek unai lor arajar arpusan kila penelong ya kejing thang mombeti ban ken mau buram bat ban ngolem ya kejing dono ya kejing imboloi je ikong Nancy Riatam bat ihabred Erika Thaba na maulai moyong
bat ihap red insapira lengdok maulai la kesenong nongra. Hakene kesni di kespangut kinong senong kesenong maulai kilemi renti ban penpaw kejeng sengolem syakini kilong gieng gibla do no yala kibaiet baton hakekti gireu bamman. La ban kedau hang ne bi kong Nancy Riatam bat ihap red Erika Thaba kelaja hakakat pratrik unai luar belalap eka met jongki hakawe kawa agi bentag senong moyong. Kat bayi ihap red insapira lengdok maunai nak senong nongra belaja nalayeng hakakat sauk terik unai luar belalap eka met basa jongi hakakat santerik unai luar. Hakene kesni layo eka jengkran nagi nong elam senong seng samla seng long keme kibla kedau eka jengdan kam ban pensngan ya senong kitau hakari kasi jentia. Jungi kinlai na kita ki ke borok ngai siam bagi samla ki bangok hop drop ngemisi yaki tambah wat ken ban sabom sedang dainam daina nama balega ong gumta lada pila imsngi hakini ki kam pin poi se kam tu pin poi se kam luti pin poi se thambor ya giriu loi loi pin poi se thambo aban ban priap ya giriu loi loi atu pikwa apa ban sabom sedang apa mulai pikwa nem kwa na ban sabom sedang apa mulai baru lagi beran hani ngangai kila song pitar ikum gini gijingja ngangai to kamolai kan sengai lembah gini ke baru kibalan dia lembah gini ki heb jebret kan lang ka message no yaki baka emlang salang apo ka somolai kamit ka yong ka siteng miet siteng senia ngimdai shu ban yo slow baka dan gajing sak kendang dukan ngimdai shu ban yo slow gajing sak tu bitri ki kali ngimdai shu ban yo slow gajing sak tu tiet lada kun kini kibriyo ngoi pi lada ki bidang lap ya ku bikini thong ki ku bak thong knai bom ben medep situ denam dena lada ki nuat penyilik persa ing se pe ya ta kapor tekene kene ka message ka clear ni ku apat pai ka sna molai ngene tali ka wai ka sur ngene tali ka wai ka jingmot ngene tali ka wai ka jingat ie nak menta ka jingha jo ke emla ka salang lada ka molai ka tali ngai ka jai beri ka long bisik ka long bisuk ka bisain ka wai ka ka nang tare sa ka wai ka menta ka long ka jai beri ibra ka wai kinyok mensiam lamba ka jingang ka per ka bangi pulang ha ni ko ka sna molai bada ngai skam ba ka ni ka jingdan jing ki samla ki bangap how drops na kermen skam lamba ka ni ka jingang kan minimize lo ay ka jingdan ka jumki ngem ku asu ban yo so ka jingbon ya ki bre ki bangap how kinyang jingbang HIV lamba ka ni ka kurla biga report ka barang submission lamba ka media ngem de balera denam dai na kata jadi jelai kita ka jingbon ka ki bre ko mulai bang yo HIV atau buah ka ni so mulai kan jabro madu kan ni boleh cebun ba posko belum nong alam penia yang kai kata balik kita ke gija namar ki bor ka hidung ba umdai bangi shia snap jaga habang yo I yagi jing jagi besher kai gani ha gari ga ba I jongi tongin le tang dang ikam ibarit e bangi la ban le ngongin thang tang mom beti ban pen I ka solidarity lani ka jing slow lem jongi ya ka jing ya shem jongi ni ki long yeng long sem kamdai tang ka sien ka baning mong ba ini habrit ikla kani ka snem mentahi baro si snem yo so tang ya ki khobor ki ba pentrem si sayang iban sngam kini ki jingja ki penlong yang ki long kumie ban syaptieng bangidon ki kon ki ksio tang bakin mi habaru ngem smomu chu tang bakin let chelo ru teng teng ki kmi ki pa ha ka jingbon kam bagi haplet belalit sngi teng teng ki let trei let ta ki badan ki kam sarkar ki kam mi kai bagi wi ki kam barbor da ka jing sngai mi belat ki kon ban let ban wan ban ya rong marjan marpa ndrei menta she ailot kani ka ja karibi e jongi bala jutep kum kari te breu te blei aba baro asigata ngidana ke jing suk jing shingan teng teng ngili oslom kini ki jingja ngem ju khami oslom ko bande ya bande snam ndaya kini ki kendia snem kum kini ki jingja kilapen par pen sir si sayangi kilong kumelong pa bade ke emlang salang kum ta da ko ke jingmon abang yang hang om bangin day mangi kita ki babishar ngim yang hangni ban bishar manu badai manu balai yang hangni tang ban pen pau ye ke jing snowlem bat ru ban kerpa ye ki bor badai pen ladadan kilo ki kes ki bajahum gini ki bashat leben chapnya baga sarkar kan sim khialem bat baga jing bisharu kan khamya stel namar teng teng ka jing bishar kawan andala klet lut baro bat ka jing siu ka thleng bat namar bayo bamdon basha ban le ai Kipat ba kejela hagalak sing ublay jeng ketayo
Kilali isim bentah hagaban ai buram ban ai kublai khatdo ya Menteri Rangba Abadem Gejelau Dr. Donwa Det Wilson Lapang. Ya kabala tep dan buram ha ulum jeng tep jang kabalang Presbyterian Jayau ubadan Hajan Waking Hajayau. Kakatsan terik unai luar arhajar arpusan. Asdang ya kejingeseng ya yang sa Dr. Didi Lapang kebenar lala cumia kabala peniat kabalang Presbyterian Jayau. Pada hadirin balawai kena kejingeseng lepin kitno ekemet jung Dr. Lapang Jamadan student na Jayau ban penlong ya ke state funeral ne kejingla buram ke sarkar jela. Kakali kabala kit ekemet jung Dr. Didi Lapang kabala senran ki bahayang bahasem ki head officer sarkar berkipat ba. Kalami na la cumia banyat yang ba ke Secretariat Hills
bat nang ni lalit cektan kendai lat bat lemi syambat pran bat kelarung cekasnong mokar bat le chajayau haba kakali baket ekamet jong doktor lapang gal poya jayau deng lapen senge kuma shiminit akamat ke yeng sa kabarim ke jong doktor Didi lapang buju sa menchwa pada hadin kani la kit benno ekamet syamadan student jayau ban penolong ya kejing apuram khat dua sorkar jela yau ni unong elam ke jela Meghalaya bala klakno hakarta ka bakandai pundrup snem hakamit jong kakhat arteri unailor ha Bethany Hospital ha kejing apuram hamadan student hajayau bala penolong da ke sorkar jela lawan maniship bentadu menteri rangba ke jelau Konrad Kongkal Sangma unong elam kaliang persya Dr. Mukul M Sangma kisembut menteri rangba ke jela ki bakentup iba Preston Tunsong wadba senyaw balangdhar ki menteri sarkar jela MP ke Lok Sabha Dr. Ricky A. Jesinkon UMP Barem uba Vincent H. Pala Acting Chief Justice ke Meghalaya High Court Justice H.S. Thankyo ki MLA ki bamenta bat ki Barem ki Head Officer Sarkar ki MDC Hakabaledan lang ikurim jong Dr. Didi lapang ikong Amethyst L. Bla ukhun kiksio bat ki bahayang bahasam jong Dr. Didi lapang bat kipat ba ki balawan nakaleng ki jaka kihe kihan ki lalek buram khatdo da kabalit ban bo sentio ha kesendok ke balabo ya kamet jong Dr. Didi lapang bat hadin kani lapen buat pat ki jing jingkran na WMLA kamawati ba Charles Marngar unong elam keleng persya Dr. Mukul M Sangma ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Korba kabala pule ya kerwa sngulem kabala phat lampang yang darbar thaan ke jela Thomas Sangma usembut menteri rangba ke jelau ba Preston Tunsong menteri rangba ke jelau Konrad Kongkal Sangma ban kaliang ukun cenderang jong Dr. Didi lapang uba badap lak Robert Bla kinong keren kila pertu ba penken mawe ke jinglong babha jong ni unong yalam uba smurit bade usenyang ubulan no ke jela berkawai bat kamtam habu leyo ke jingien ni kipat ba ke distrik Riboy berkawai kabla penelong sudan iki ban khodiu Dr. lapang kumukpa jong ke Riboy The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Psalm chapter 23, verses 1. Indeed, because God has loved his beloved people of this beautiful state, he gave unto us leaders of Dr. Didi Lapang's stage. He gifted us with leaders, and Dr. Didi Lapang was a gift of God for the people of the state of Meghalaya. Ukun Pransni, Ubawan Nabi Yin Bedok, Penwan Ublayu Sayu, Ukun Dapshinran. Kumbau belai ulasai yang Moses nak ketemu, yang Joseph nak ketemu, yang David kumunong apun berat, belai ulasai yang Mahe lapang, banlang unong yalang ibukra. Ketem riboy, agak power bay Mahe nak sedang ban mikmat ban syakri, kadang orang kesenapa, kejingdup, kejingbi. Bagi jimpang babunja kisno renjang dei haune orang bakin aga jinge trelang baki wai ki orang ba bagi sedang banrat tumpang iki jingduk ki jinge bi ki jimpang bakham tam ban kentiu ya ke pule ke putri aga thamri boy dei hangne ktien ba ya u pila ban henrai kumno pilih. Ma biang lagi dan kegiat di balang bu hak ketim boy. Dei kikam jompi mahe. Bahap kampini hapi barok. Kesur jompi bahe bakhan. Habagren cuang lengo. Longkung ka batut. Man kegentot la pi cipen roy.
ada hok cica bakhat iapi ukpa katian ribuan. He will be remembered for he was noted for establishing many educational institutions and welfare organizations across the state and in particular in Ribuai district. Late Dr. Didi Lapang formally joined the National People's Party on December 10, 2018. This event was not a sudden or impulsive decision on his part, but the result of several rounds of discussions. Prior to his joining to the party, I had an opportunity to meet him on many occasions. We discussed at length the future direction and all-round development of our state. Of the soil, who walked from the dust of the roadside as a laborer, rose to the ranks with grit and grace, and led our people through some of the most challenging chapters of our history. His journey was not his alone. It was the journey of Meghalaya itself. From the early days of statehood to moments of celebration, from seasons of uncertainty to days of hope, Dr. Lapang stood as an anchor, steady, humane, and steadfast. In honoring his life, we recall the work that had his imprint and his courage when he served as a chief minister of our state. He strengthened administration and invested in youth by upgrading Ribuai and Bakbara into districts, forming the Cabinet Committee on Youth Affairs, transferring NCC and NSS to Sports and Youth Affairs Department, and creating the Fish Farmers Development Agency. He promoted inclusivity and justice through the Meghalaya State Commission for Women Bill, rules safeguarding persons with disabilities, reservation of posts for the disabled and sports persons, and the establishment of permanent Lok Adalats. He also paved the way for peace through the ceasefire agreement with the ANDC. Dr. Lapang built enduring institutions with the Meghalaya Infrastructure Development Board, the Medicinal Plants Board, and group of ministers for coordinated governance. He enacted the compulsory registration of marriage bill and partnered with the ROCO Cancer Charitable Trust to bring mobile cancer detection to the people. On behalf of a grateful state, we bow our heads in reverence. Thank you, Dr. Lapang, for your dedicated service and for guiding us through your leadership. May the Almighty grant him eternal rest and provide strength to the bereaved family. May Dr. Lapang's memory be a guiding light for all in the years to come. My father, Dr. Dhanwar Ditho Singh Lapang, was born into a simple circumstances. He began his journey as a road worker
and through pure determination and hard work, rose to become the Chief Minister of Meghalaya, not once, but 5 times. But to me and to our family, he was never defined by his titles. He was defined by his kindness, his wisdom, and his quiet strength. There's a beautiful saying, a society grows great when old men plant trees, whose shades they know they shall never sit in. My father planted many trees, the road, the schools, the opportunities he created. These are the trees whose shade will comfort generations to come. As we mourn for his passing today, let us also celebrate his life and legacy. Let us remember the roads he helped build, not just the ones made of stones and cement, but the ones made with opportunity, justice, and hope. He showed us that you don't need to be born into a privilege to make a difference. You don't need to forget your humble beginnings to achieve great things. You can stay connected to your people, your culture, your values, and still reach the highest office in the land. His office proved, his life proves that in a democracy, anyone's child can grow up to lead, to serve, to make their community and state better. My father's favorite quote was simple but powerful. Work hard, stay humble, and always remember you are here to serve, not to be served. He lived these words every single day of his life. As I look out of this gathering today, people from every walk of life, from every corner of Meghalaya, from different political parties and belief, I see the true measure of my father's impact. He brought people together to build bridges, not walls. Farewell, Pa. You may have run your race with honor and dignity. Your voice may be silent now, but your spirit echoes in every hill and valley of this land you love so deeply. A boy who once walked on the road grew up to build pathways of hope for millions. A teacher who started a small school in Nongpok ended up educating an entire state about service, humility, and love. You told us that greatness is not what about titles you hold, but about what the lives you touch. You touch so many lives, Pa. And through all of us here today, your work continues. Thank you, Pa, for showing us what it means to serve with dignity, to lead with humility, and to love without limits. God bless us all. Thank you. Hadian baki hek kihan kila dek ban keren bat ban lek buram kado. Kumta ki pulit kejela kila sheme ke benta jongki ban lek buram kado inu nong yalam. Ha kaba kila ay ke salut bat kila siat laisien de ki suloi shasun. Bat hadian bala pendai begini kejing lek buram kila weng no ekalama kari ke bala tak sendok jong nong yalam. Bat kila let ban IT no hai kurem jong Dr. Didi Lapang. Haba kene kejing lek buram kado rek sarkar jela kala kot no. Kumta la penkit no ya kamet jong Dr. Didi Lapang sya ulum jentap kabalang Presbyterian Jayau ubadan hajan waking. Andala poi ulum jentap ki pastor bat ki teman basan jong kabalang Presbyterian Jayau kila sheme ke benta ban penlong ya kejing lek nyam ke bakat do ya uniunong yalam kejela. Balatap dan buram no Dr. Didi Lapang ya kabalawan maniship bentar ki bahing bahasem ki parlok parajor UMLA ke North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum bat ki patba ki balawan nakeleng ki Caka. Te perlok dak tu ngila poi sekebokot jeng ketuk kubor jengi mentah kejan miat yang se syambiang bat pila syam tayo hagejok kesngi bat hagejok kepor kublai shibon kepor jeng pi bat jasa.